Lamding Road kilometer trok Theswazur long kitimung lapen mensing timung arong arat thurpak pen methang arong kachapang thir. Ingdeng sir kep ke chokar chome mesen pen ke pachu. Karacho lapen lukacharya na thu kapaprang dun bom jia phan che than chimu mame ke paman pong. Kardom pinia birtang ton pen arjui tha. Pinia da bhomkurani lumbajong constituency angkang lamding road along kedo kilometer trok long kitimung arong lapen mensing timung arong arat chingrumsi pini methang arong ingthil jirnang chipu matha ponsi ke pangtra sai kring pona birta nangli. Jongdame lumbajong constituency angkang along pen ke labang suarong henlo rongbarim nailo pule pudata henoni. Sitame pinyarin anta mesen kacheleng atowar kavya jok pinnang an ara raton kisung kasiksak chetong nang. Tebon ta kaching thrason theklong le. Puthot non ke chari bom BJP sarkar pen sitame masapso selam hoy hoy amat ington ko ason. Lasi Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council ke chari ke theke dingatum theswa jurara rapan jinso pen nangra pason tepusi non ke dobo masarkar aphan katuning ripon pidu. Ke deng ke la hello dak dipu headquarter long sinil tum ke dolo hakko pen ning kan pharu ke thombak dolo ha British ka kirul bom tu pen ta dak sinil phi nil phutum tam hange theklo bon sitame halak ke cheng pen sarkar nang solai lo Karbi Anglong ta autonomous council long lo sitame CM tanang man lo MPMLA election a phong tinda MEC phong tin election ta vote ta jogdun bom lo ratu bon sitame nil tumalong bangke vote si nang chubai chochot nili party of han particular pudam de ajo asong tin party le nang hai tame la sona thaglo non puranian non pinanian pinini kai ni phaing ko da troxy pai siklo ningkan suni da ingko ra ke thom ar ni nil tum rat akam rat thurpak pinsor lo so chelang pen towar kache soi chipang thainang aju jilo phirlo kisuku ne kache pon sita menil tum kisung gari ka ching thang kang doi inghan langbung la son long se chak nang non pinani anda thang ta bilang lasi majok sarkar ta me non ke MSC le thurjia bang MPML le thurji bang pusta me lam chak si chak chot akam klem kle bang ke nil tum bang ke boycott ji majok party particular party pudam de asong tin da la dang solai lo ke chengsi congress lo AGP nang solai lo Congress pendat SDC da ningkan kre phok kre phi solai lo lapen non BJP sarkar da nang solai lo sitame nil tuma rong atowar ke headquarter dak dipu along anta non anta nil tum sona kisung je chak nang la lasi pinsor lo so aklimang par thurpak nil tum methang asai ka chiklem nang lasi nil ga chuningri bangke majok sarkar le wang stame nil tum welcome vote nang jogji stame ronga soraphan me lang towar bangke matha ponangi pusi alang le tuman chuning ripon na muskil lo bangsa lada ke lumbajong lo Karbi Anglong ke headquarter lo non bortoman mate non ke dobom ki khibom daksi council ta dolo thang ta avela alang li joniti mung phan sta me pena ne mil tum adung pate bogdam ji alang li pen pitong lam chak nang chipi duni ne sita me ke dam tang MSC roton teron cholo kuntira rong hang pi cholo sate terang cholo Resuloreng ma chelo Robinson klo cholo thangta abi anta rat nge vote jok bom pahai bom lo alang letum arleng the man bom lo ta man lo sitame non pudal alam chak ki pa pleng inut nat la lumba jong pen MSC ki thudun inunat ta velang non la sia ke hai joni tu mung phan se ning thelo alang li long nil tum damji to ning li damji la sila ke hai joni ti mung nil tum han dak main road highway pen chenglok harong ki jut an pulonte kilometer hinido non anut ka prek amni si bang konani tender pot vansi la 100 meter la interlocking atwar brick soling asabu wan chom lan vela arong men ke longki timung la pen ke mensing timung parong ni timung rong parong ni doda sitame non puta thanga wara sai sarkar pen council pen nangke lang pon nangki pipon avi anta phong tinta jong hia towar hinu kangram tame election MEC election hut MLA election hut MP election hulo plutang de arleng thitum gari align lan wangji lam ke than pami kang pik towar nang pipo me nang pipo lang nang pi non tak kijuna lang ta ave
lasi non nil tum la jol jiwon mission pulong si non ci song dun bom nang li bangke dak bangke designation bangke designation nili bangke ladak advisor lo assistant GB assistant gangbura lo nil bangke gangbura bong lo dak secretary do president do herangki risubasa lahai he ka tum do sida me nili bang si non nil tum mathalo la puge chok chelo la methang arong phanchi pak lari plonte sarkar pen thang ta avidet po methang chi thu thu ple lo plutang te rong ansu se development mate kaching thura muta tikuk po la pen ke methang arong ta me clark le det pupusi nil tum kaddo ka secretary president la pu media cell alang li ingleng sangho dolo la pen rong asar ferangke risubasa pen chingwaisi pinila so sai kedde la sin neli ke la sin non doboma sarkar khiboma sarkar BJP a sarkar phanta mela da IMSC lumbajong MSC banke jundi timung lo ratum vote jok salang li phanta me MSC pahai lo la si juni timung alang li akai juni timung tame non prabjin pen nil tuma phan la headquarter angkang di post office kapuri la so angkang arong amukha banke milang la pen towar nang lang porsonte alang li phan kurwang tupa jirji pusi neli hin pen tuning report Lokimon Sangha Risoi Jang Chingruma Maya Hin Pen Chipotar Piponsi Lakhain Kura Trok Dwarbaguri constituency ke parlo Lakhahini Dolamara Bapuram Tokbi Arong Ame Ahong Jayalong Aning Kanwang Ason Tak Taksi Piningkan Lethota Satlang Kiundun Abang Puabang Pipen Chenglok Government Avoreng Avarsai Kachipalong Dunatuma Phan Kar Choaja Meke Parupana Birta Nilituma Prangkirong Sina Bepen Birta Nang Pali Kedamtang Lokimona rong satlang ki undun runmika hanse pila pendar santerong na tumapanta nong pen pini Lokimona ron pen karcho padupong lason taktaksi Lokimona lon pen ke kanalong ke cheng siang dengke rong ke the Lokimona dowan sang tihidi second volunteer Lokimona dowan la pen third lang soliet Lokimona dowan dipu la pen thu che sik se pin pen lam the ke jaya long ke haipona tum lake ke cheng siang deng larger intipi first ashram second tekelang jon Lokimona dowan pli dowan longri lapen third kisoning ti hini Lokimon dowan longri labang somaya long alhi sar puaman pen Lokimon sangha terpia mai sar phukong gandhiram timong chetok man peng alhiaman pen Karbi long autonomous council education Richard Tongbi MEC zoni timong chetok Richard Tobi pen non owi kimia tum loki charli ang so se kapaprang kunan japuthak lam the thanteka la chatakali lapuan ang deng ke the Lokimon sangha risoi jang ching mamai pen anikan wang public pin pen satlang ki unatuma phan pen chenglok risoi jangang bong government job ke long tunatuma phan kar chopon ke mesana sai bimong lopota choropo Mai phu prodip rong pi katari pon amaya long chopha pangjang alhiaman pen Lokimon sangha therapy amai sar phukong Robi Singh Hanse risoi janglang chari sai phu hareswar teron anparata Lokimon sangha therapy amai klembang phubang phi pen chenglok Nili block BLCC chairman Sanjay teron principal Debarsoning lengaton pen chenglok Jingria mai amai phi chunbang pi la pen along ritin longria mai rong asaraton pen chenglok maya long chetong dunsi mai RDPD Puthot apor kimi pate tondun si Lokimon sangha risoi jang chinguma me pen kasong sepon Lokimon sangha terapia mai sarphu kong arideng pen engpupon Bangswa me jasemet kar chopon ke HSLC HS graduation pen chenglo government awaring awar sai kilong atuma phangsi arju Son si bangswa me along bangsuri suri armu nan che tongdun si me along aliralong Ningarong pen karcho me mesen pen patunpong Bapuram to bilang Lokimon risoi jang pen patir tipon na risoi jang mate mikro pas kusumara to pan karchu so mailong na chitong dun pen ning sampiglo apen nilai nili kiban chengale nili mo speech uta ningje nili MSC man ni pin apang basi nili dak so program long sami karcho mai long sami ka tami nili chitong dut hali BDC chairman du bom ini ni bangke tum chi theklong lo ning arong pik alon bulon pendupik rapen alam chi sami chi than lo
od adur kinisen jia fansami ke porhi pen loke thek mucha thek jia fansami kachi khan kachi munglo laso kevan chil thek apor lake hempul kimon risoi janga tuma pan akiro kubo आईडी पासपोर्ट बुका का ना तुम कति पातो है का ना तुम लगा आवड़े नहीं ना तुम पर पासपोर्ट आईडी पासपोर्ट से जोड़े ना तो ब्रेन ब्रेन का ये ये मान के काम का हम लोग आराम से तो पिलो ना तो सीधी लो ना तो नहीं दे तो अपना काम करते असली नोन के सोशल मीडिया और सोशल साइट और सोशल नेटवर्क आकाई बिना का पोसी पर असलो से तुम नजर के नाम तो काली पुते टेको पिलो तो ना Duar Bagori Pen Rangsina Be Report Card News. Nomati constituency ke parlopon dena rong number 2 BT Langso LP School open stage along adai hanse arong ara rahin pen patra pipongsi ingdeng kep ingdeng kruhini lapen BA MA lapen APS ya satlang ki untang anparata kapathuan athu ke paprang pon bom abang po abang phiat maphan rong isia rata tom pen karcho lapen lokachali anathu kapaprang don bom chia phan che than chim mame ke padopona birta nilitma prang ke raje be pen birta na palipong Bangso karcho lapen loke charia na thu che thanchi muma meyalo adai hanse arong asar khorsing hanse pen kachari pon ameyalo alhi kapachini longsing timung pen aporen ponsi karcho lapen loke charia na thu ke paprang don thekje phan che thanchi mum ame padu ponsi non awe kimi kachali ari soe janga tuma phan bide sore pipong lapen halapu ingdeng ke pasat lang ang theki un pon lake bang tho lapen ingdeng prehini pen bang hini lapen BA ki un pon bang ke thong lapen MA pen inut lapen tet asat lang ki un pon inut lapen APS asat lang pen kachapalong pon Water Research Department Assistant Engineer Binang Kramsa Arta Ningkan Inkorapli Apuamen Bikram Singh Kramsa lapen ape Moina Teronpi lapen footballer mate kapathua nat ke thek abang phu harba montimung Arta Ningkan Inkora ke thong Apuamen Babu Singh timung lapen ape amphu hanse piak support tumaphan arjo ponsi aning pathepa Bangso long manpeng aluhi abarim Karbi lamet ame meipu Suren Kramsa lapen adai hanse arong asar crossing hanse lapen SGB bidor hanse lapen longsing timung anparata risui jang pen chenglok rongara tom chetong donsi ing samjin pen pachun pong tum dak adahan serong ari suwe jang tum pen ti pater ti konse ya ni bong supulo so somen ke binong kam saplo EPC long pen si alang system engineer plat control long mate water resource nathua department pen system engineer long si churupar lo lampan di mata the alang sila puan long di pu bang mata the sita melang kitapati ju abyang ni puan ni pure tipatu pen mate alang bang ni bang bang ni alang ada juga alang ipu kasihan ni kurang kepada si bang ni ini kita orang tu mungkin nama tu channel long pen kasi ni kang tung bang sini orang melam bang lain lo je asal bang ke APC ni di mana mata pidun lo pidun pen ni di mata prelim bang ke pas lo sepas pen api menek yang panas tu lo nak tangka pesa lam bang di itu si bang si tan bang lo kanon ini yang ni bang ke ni mana mat mata ni bang suku bang masih terunong lo alang sini yang ni lah assistant engineer plat control long tu APSC pina lang hang pa je ko along ke paisa ke air posita ni kitina na thai ne jahala to che paisa lakh ke lakh la sam du nang di tu hai ta si pa phiri phon ni pine la sam du janon bang ke uno masi la bang so ke theklong dak lo je paisa thexel te ke thexel te paisa bang ka lam than la bang ke paisa yang si thexel te ala ni hang ateng pen long de các chú pon cái là cái chênh pen là ingdeng kep cái pass bằng phi như đâu là pen thu pen là ingdeng krehini cái pass là pen là thom
lapen BA ke pas bahini lapen ini di sana bang polo BA ke pas bang polo lapen te ini MA ke pas bahini lapen te ala ni tumnin akenang sot nai labang su tet pen tai nut dulu lapen te ni tumla kapsu pon min bang tu PSC labang su ke pas pon so long pen sinil tumla kaprek pustam ini tumteng pon la footballer rahin pustam ini turang pen all India chat takali Spain an patsu tum long tanil tum long pen patsu long lo men bang ke harba mon temu PSC pas bang la ke ni tum long malu lata bamon Dino. kalau kami tak ada organizer ada yang share tumhan jelening akong kantor tak evaluasi program KBK lasi water resource departmental exam lasi cepat ini menarik cepat pen pelote la EPC exam ta isi lo la sila EPC am long cepat on lo pelote ile tum CPSC pinang ni pin pen la sapuri positam me cepat long ile tum department ke total vacancy 63 national pen Karbi bank mini wetland pusi la bang pulis usona la dropping Surupar pen kadang boleh kita Anso se ni bitum aku anso se boribon po bangke bang ibom nang kami boribon mo kasi anso se ni lida kan batu dunian bori tu bompo. Tang tenan malam so porap khan birta mo ing tonik sinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit puthot birta long bang thuik long. Delhi rong supia long labang so All India Mahila Congress Committee Convention ajamek Talkatora Stadium along kapaman pon along Nizang Karbiang long Mahila Congress Committee atumpenta kacetong dona birta nile tuma pirangke Edward Tisopen Kat News asem along birta nangle. Nizang Karbiang long Mahila Congress Committee ameipi karing phangchupi pen ke pachini pona tengke Delhi rong supia long labang so swalu ameipi along kacetong dun pen Karbiang long lapen di mahasaw araratung ardiding klupen akar I mate kacesong pon Article 244 a pothak pinpura lo pajurung long lo Anparata pinpura lo along ketok pona pothak non kibangji surihini rain korapli anikan MP election Congress atumpen manifesto along kepatok poncha phan pota alang lihin pen pachini thulo August 17-18 ani all Mohila mane all India Mohila haladak mane convention do amasinil tum West Karbiang long penda tum block sarita block do tasila so block president secretary nil tum kado we milai pen nilhin pen president secretary pen damlo tama bangshok nil tum West Karbiang long penda chetong do taso nil tum haladak ka chetong do na bangke la pohelo je non Kuson mahadak kidun pen nil tum West Karbiang long pen positame si ka dun long mesen angi posin tum hadak dun lo la se haladak dun pen nil tum positame tum non ke bangji election mate MP election 2024 kuson se ke pa hajima mate ke mane sokar bangbek ko palang salang tum tanengi lo la sobutha tum hukuma kama thapon positame hala tum ta la kuson alam se tum khan napachini dun lo la sini tum haladak pine hiju idun kuasona system puta kalilo thanda kalilo labso meeting abangke ni tum chetong dun lo la haila madu dun lo la pena bangke ni tum Karbiang long akema mane article 244a
laso puthak hemprek aparman bustame nilihin pen bustame pimpura lo pajir konilo laso pimpura lo ke pajir kona bang ke article 244A mane non ke bang ji MP general election 2024 NC party vision document mate isi election manifesto along ke thapon mat non MP election asubut ke thapon angji mate laso thapon bek nangji pusi manili hin pen pustame laso pimpura lo bangke nilin pen pustame pipon lo lalu lasi ili tum non alangli Rahul Gandhi सरकार मते कांग्रेस सरकार के बांग जी बहुत बा इनी तुनियों सा सरकार इनी लोंग लो पुलों नते हेम्प्रेक बांग के लॉन्ग बैक को लपेन लॉन्ग बैक जी अलंग दिका चिक चाक तदो के दामतांग इलेक्शन ना हो एमएलए इलेक्शन ना हो लसोते इंपंसी लसो के मांग इनी लिथिन पेन समे निंग नि ले पिन पे लसनी लसो मेमोरेंडम सनी लिथि पोंडलो लपेन अलंग राहुल गांधी सरकार कांग्रेस सरकार के बांग लो पुलों नते इनी तुम hàng tuần bên này là bên cái hemprek sampai alang di nanti kon bek ko pusi pilih hemprek sampai ning citi kondo ya bang ke an ke ni tu non district ni hadak pen si mane ni mai na bang ke selalo ke hadak pen le rok lo polon ta ke ni bang ke nitum nota constituency do blok mohila tum khan bodame alang ni tum khan thapo tapi na bang ke you to deputy to that kan lo polon ta ke mane ni tum bari meeting tu sampai ni tu kan tapi kenon September first week ni kena labur melon yang sedipon lo kalau nanti itu asam pedas kan sama itu kan sama itu mana bukan borasar tapi nama ke inkas lah lalu sih tapi ini kan sama mohila presiden nilabor satu baju satu sama ini apa sih mana jadi Pinya berita bangke kang tonik lo.